umeze siko nakubuze. Cyameze neza. Narakubuze mva no kazi kawe nagiye kuranda kubura. Wagusigaye ubaye. Nsigaye ni chef de Pondaye. Wow. Chef what? Biranunguye. Chef what? Chef de Pondaye. Ubu nta byo kongera kurya inyanya n'ubugari sheri. Enda. Mbwira ko utazansiga ha baby. Umbwire ko utazansiga muri ubu buzima. Mbwira yuko utazansigira urukundo kambwira ngo bye bye. Mbwira yuko utazankunda hamanuka hazamuka ukandeka baby ka. Mbwira yuko utazankunda mu bukire mu bukene ukandeka baby ka. Mbwira ninkumanuka na Zanzibar ugahura na bya bijama byaho bifite umufungo. Mbwira niba bitaza ukumenaho ukibagirwa heavy boy ugukunda urukundo nyarwo. Mbwira ninkuzamuka na zatugahura n'ababanika baho. Yes Shimbo. Amakuru. Hello? None se bimeze bite ko mbona yanze amazi yansanze mu nzu bimeze bite? Oya sha ira misumari wayiteye nawe wayanga ntutekereza. Oya wagiruze ubikosore. Nanye ndacyahari ni iminota y'ingahe. Wowe banguka. Fata akamoto. Ndacyari mu rugo. Sawa. Boss. Ndaje makosore vuba kabisa. Sawa boss. Karabe boss. Boss narinje kabisa. Bite se sha? Kumbona nyamapiki n'ibitiyo ngiye guhinga sha. Yibigenda gusora rama bahati amazi yansanze muri sabo. Dore igire gano ziransinga utazigira. Tazikubanya dore. Gira. Ase boss wowe amabati yawe aho uzajya ugenda ugura amakuru hano bakwegura andi mazu. Hagiye ugerageza ukagura amashya ariko ntari. Boss akugoma no kumireza amwe yawadayemo. Sibyo? Je ntago nzajya murana igihe n'ubugari gutyo. Urikoroza se uyobewe aho aba ari mukato bari bagutwaye. Imajire kwitahira. Nzana nakubwiye izo nsinga utazikoma. Azikoma se wasakibereye iki? Ikosora iby'amazi iby'umuriro yabi byayinani. Kandi shaba amagambo yawe atubutagera muri kafiyeri. Afiyeri se nzabangiye gushya ndicya. Ariko se bose no mwasigaye mwarashize umugozi wo kwanika se n'amakariso nge naka kazi karimo muko mugiye kuma. Banje uzace n'ahandi. Certificate nyifite ahantu hafatika ko nawe nyifite mu kuza kwanura amakariso no kumwati yanyu. Bashaka ufite ibigambo byinshi cyane umaze guhaga akazi. Ko nawe ngo uzukosora amabati, nawe ngo uzukosora amakariso. Ibyo ukora kandi nsinga ntuzigire. Ntuzikome. Kusiga gukora ibintu nkudatekereza. Aja boss je ibintu byo kwangira amagambo. Reba ni gutyo je n'amabara y'imyenda y'amakariso abandi ni hoterwa rishingiye ku makariso. Ayo ntabwo nabikora ngenje. Boss akuse boss bafata urwego dore ngiye ku. Njyaro zagushize mu ndushaka yuko nande bampamba nikara. Iki fata urwego hanyuma nande nsambura amabati yawe. Anje ko nta nubwo wazombwira ibyo nguri boss uramemba ariko ntago mpemba kubyara. Alo biseko. Amakuru uri mu rugo. Sanga ku kazi mwa amafaranga muri bukoresha n'injiro dore nshobora kubagira ntinzi. Kandi nyaruka dore mfite ikigozi cy'ikigo gikita. Ndi kuraje daca zansinga kandi zazateza ikibazo. Sawa. Ego mana. Igo sha. Reka nze sha kanze gusanga ku kazu yami. Ntari bipe. Mbwira ko bataza kujugari kukibagirwa heavy boy ukibagirwa umuhungu wawe. Mbwira nuhurana bya bisas byakoze ikofi idahinika baby.
mbwira nibikugurira benzi uzayikatira ukurikire heavy boy utagira igare mbwira baby mbwira ukuri yo kwemeza uburungu kazanagwa bose ubu nari bugutura gukorana nimugoroba genda ngaho ku rwego ni kuri guhubuka ngo chef de ponda yukogize uri igegera duhuye bwa mbere si sheria ni kwishanse nyine urebye nje mfite inyenyeri baranzi ntabwo nje ntabwo ndi nyegera nyenyeri we muzanye we fatene kile gitonene kila gitu kigeza amazi ni piki nabe kila cyo sinzo bana nabe bagwe guruhano we no fata amafaranga utaye natse amashira bafite boss otur igifonde gusa si sheria ngo noneje abantu noneho kwa tayo waje